Ko to more platiti? Ono tam bi trebao. Oprostite, jel ono tam Triglav? Je, hvala. Ovo tu. Ono tam najviše. A ja sam očekivala da će biti 3 glave. To je iz drugog nekog kuta kad se gleda. Vi imate radno mjesto s najboljim pogledom. Čekam. Prvi dan sezone na Voglu. Nema se tu kaj za reći. Ukratko, vruće mi je. Ajmo se ohladiti. Ona! Čekaj, da ti se kompulja. Kaj si sa sinom? Nisam, on je otišao sa svojom penjačkom ekipom u Bistricu, a ženica i ja smo tu, sad bi ona dohvala. Nice. Ti si tu samo danas, evo ženica. Sa 2 žene. Evo, ti si sa 2 žene, ja nisam tak bogat, imam jednu. Zrinka, a naša susjeda Ana. Drago mi je. Ne znam da li smo se vidjeli već na Sljemenu, a možda jesmo, možda nismo. Ove godine? Ma ne, ove godine ne, mi nismo ni bili. Nju sam ti srela u Šibeniku, u shopping centru, jebate, ne srećemo se u kvartu, ona si išla s broda, ja otišao kupit neke. Da. Smile, you're on candid camera. Probat ćeš lijepo, ali ne garantiram. A slijedom lijepo ću sam pružiti. To ćemo kasnije Analizirat snimu. Da, tako da nema sad izmicanja. Kak je, tak je. Ajde. Huj. One morali niš nisam vidjela. To je oto. Panteri. Da. Ja bi već otišao. Pa nisam te preglave. Zmazao sam te. Hoćeš tu sad? Svu sam te zmazao. Da. I tu, kada sam mušla. Za vrat. To lažiš. Da. Po dobrem pasulju se dane čvoha. Radio je na rok. 100% rok. I was made for loving you, baby. Rokaj. Prvi dan ove sezone na Voglu. Neki oblačić putuje malo simo, malo tamo, ali nije pregust, tak da nije nikakva frka. Negdje otprilike od gornje stanice gondole pa do šije je sve u oblaku. Ne do šije, do Orlove glave je sve u oblaku, a od Orlove glave je sve lijepo ovak. Doduše sad i tu dio ova konta je isto djelomično, tu se spustio nekakav oblačić, ali vrh je skroz u suncu. Navodno ima preko metar snijega, 105 cm snijega. Još prije tjedan dana tu ovo okolo se vidlo drveće. Sad drveća više nema. Sve je pod snijegom. Bilo je nekakvih 30-40 cm snijega. Zadnji snijeg je pao negdje, bog te pitaj kada. Tokom prošlog tjedna je snijeg padal i napadal. I eto nas na divotici. Staze su lijepe, spopeglane, snijeg ne struže, nego lijepo škripi pod skijama, jer je pravi snijeg. Ima dijelova na kojima je malo onak zaleđeniji, ali niš strašno. Kak to već obično biva, kad padne toliko puno snijega, onda stave upozorenja od opasnosti za lavine.
kaj se tiče van staza i tak, ali kao što je to već i obično, naravno da van staza je sve isprešarano sa tragovima skijaša. Iskreno, meni čak to kaj se tiče lavine i nije tak problematično koliko mi je problematično kad tu recimo kad bi se bilo gdje spustio nemaš pojma u kaj ideš. Jer tu negdje je hrpa drveća. Znači tu ovo kaj sad viri van neka mala zelenjava, ispod toga je drveć. Kad ti prođeš prek tog drveća sa skijama, kak to izgleda? Mislim, između ostalog tu su sigurno i nekakve rupetine u ovom kamenju. Uglavnom, ja se tu ne bi skijao. Evo, prošle godine na ovom mjestu je bilo 1,5 m snijega, pa su morali iskopati rupu da bi uopće sedežnica mogla proći. Ovo nam je sada prva vožnja na ovoj legendarnoj jednosedežnici do najvišeg dijela, takozvane šije. Sad smo vidjeli kakva je staza. Tu obično gore pri vrhu zna biti ledeno. Sad ćemo vidjeti kako je danas. I kam bomo uopće išli. Mislim da bomo se spustili skroz do gondole ove zadnji vogel. A vidi divotice. A s kim ste pričali? Sam sa sobom. Mislim da pričate s telefonom. Ne. Nisam veli. Pa malo smo si popričali ono. Kak mu se sviđa na skijalištu i to. Snijeg, sve zadovoljan skroz. Na vrhu je. Dakle, ono tam je Triglav. Ovo. Da, on je najviši tamo pimpek. Sad smo to naučili. Kamo ovi idu, gle. Gle, skroz gore. Bog te. Turno. Da, To su To. rekli za lavine. da. Ja. Kako je dobro. More. Ovo je sad naj... Obično zna biti led, da. Ovo je crni, onda ide lijevo crveno. Čak idemo lijevo. Da. Odmah lijevo. Ja ću krenuti, a svi smo... Samo odmah lijevo. Koja divotica. Ovo nije bilo namjerno, ovo je prevelika brzina bila. Tu sa ove strane oblaka uopće nema, znači nema sunca, ali nema djela. Evo, ženica stiže i juri. Juhu! Ma, ja sam stala malo odmorit, a onda je neka nesreća bila, pa su kužiš... Pa to sam skužio da ovi reševalci, ali sam mislio da su zbog školice tamo. Ne, neko dijete je jako palo. Aha. I onda su reševalci tam pazili. Ja misliš da se nije hrpa kretena spustila. I ono viče im frajer, polako, kao na drugu stranu, on drifa na njih ide. Još sanjke motorne idu. Kužiš koje trebaju pokupiti. Da, kužim.